Pinia dapa bir talong penili sami deng mir kiling pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Non malom asamang kangar lo along panchayat election ke padopon jialong karbiang long arlo along anta panchayat election parlopon erajok karbiang long arlo bangki hur chudura sonsi nangdolu panchayat election go Laso penajok karbiang long arlo ke panchayat election parlopon long lipura kidam tang bosik ni phaipho arni dipurong sopialong epechal se tumpen chepatir piponsi panchayat election ke khangdun jia phan kachesong pedopon Penam ke ondo piasal kang karbia keiria ke dotum halabang so karbi iya to bangke pini panchayat election si one dia elekum batai samite khamlo elekum six Jasimet bangso kachesong pana jai megalong APHL sialong klembang pu bang phi do anatum lapen CPIM elatum pen chirap chetudunsi karbiang long arlo panchayat election ke padolong le de jia phan kachesong along RDP dun Bangso kachesong ajai megalong inut pen inut lam than ponsi KAC kachariatum chokchi lapen KAC kachariatum bangso panchayat election aputhak kopia potsi thangta ningjedun hai hidetlo pusi kachesong arratum pen ningje ponrinti si bangso kachesong mesen pen pachun difus rong so piang bong ka demonstration ke do la panchayat election aputhak panchayat election ka pedo ke Dwaramla lapen Dolamara area adak sike do yo alamange Dolamara dagaman nang peklang ke Dwaramla ke polling station crazy pulo saneli ke chini crazy kali krener ke bagdoji athema latum la son ki vijia phan hedi ha delimitation commission phanta latum pidam la si chuapar chuabatai Greener ke polling station ke Hojai district bang ke pipa lam dolomati di ini tum hang dun jo lo papek lang ha hedet lo setan no na bang practical bang si claim to that lo latum panchayat election si ha am tereng pen ha ogurian ding pik hang yang am tereng men ko ogurian la and including the Allah adim he inghin maisam eden bari duloni Rongagora, Kamarpha, Tumprop, Jarthang Nala, Boksong, Dalimbari, Lapenha Oguri, Matata, Dalimbari ke ilitum apranga CM, Joyram Ingleng a wrong lu. Hala anta non Hojai district along si piludun chok lu. Hojai district ajahake, Nogong district ajahake, koi Murigaon district hadak piludun chok lo lapen hapu dolamara na thua bangke dei malasi matata malasi garbiarong bi nong lagi malasi lapen kandir teron lapen panbari lapen ke basagaon lapen ke 2 nombor dolamara laan rong pho mane rong pho kali PS pho arong bange kripop ingkoi bagdoji laan karbiarong binong si haladak lapen hala aron kimia tumta hal tuma tempul ta do hadak hala anta arukom lo ni hala so pilut dun lo ne pilone chini ne te hala 2 nombor dolamara pukul bang lo ne te hala tum anta pilut dun jo itu ga fere me ke larong phogli lang do yilang hala tum pilut dun la payo News report KTV News Langhin Municipal Board ke pachari pon jia phanpora non head jong ka chepek pon ADHOC committee ke sengpon along chairman lapen members kang vai chokchi pura kedam tang bosik ni phai pho ani Langhin rong sopi angbong along amat Langhin aradatum thurpak ka chesong padoponsi EM Billy Mohan Khaklari amipi ke kaipon
Lasi bangso Langhin Municipal ke Charipon Thujia Phan ADHOC Committee ke Senke Chokchia Potsi Lar Thunangji Kalite Abana Committee Pachido Thu Thotnangji Pura KACCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Lapen MP Amar Singh Tisophan Chuning Ripon Lapen Alangli Tum ke Thanpon Thulake Non Hedjong Arpu ke Pekpon Langhin Municipal Board a Chairman Ethelian Muchahari Alangli ke Langhin Malikpur Lems Alongta Secretary Arpu Klembomla Lapen Langhin BDC Alongta Arpu Dolang Lasi Inut Berabang Phophan Arpu Pek Thoret ke Langhina Rat Chedondon Thek Thepusi Klardak Pen Pachinipon নিজৰ ইচ্ছাকৃত তেখেতে জাক দিছে তেখেতে নিজৰ ইচ্ছাকৃত দিছে আমাৰ লাংহিন বাখী ৰাইজে কোনেও গম নেপায় যে উমুকক চেয়াৰমেন দিব উমুকক মেম্বাৰ দিব উমুকক ভাইচ চেয়াৰমেন দিব বুলি আমাৰ লাংহিন বাখী ৰাইজে কোনেও গম নেপায় আৰু তেনে ধৰণৰ ইএমএ লাংহিন বাখীক ৰাইজক লৈ প্ৰায় এটা মেল মিটিঙৰ যোগেদি এইটো আজি কিবা কৰা নহয় এইটো মেম্বাৰবিলাক গঠন কৰা নহয় তেখেতে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেখেতে আজি নিজৰ ইচ্ছামতে আজি তেখেতে এইখিনি কিবাটো মেম্বাৰ গঠন কৰাটো বা মেম্বাৰ সিলেক্ট কৰাটো তেখেতে অকলে কৰিছে সেই কাৰণে আমি ৰাইজে নিন্দা কৰিছো তেখেতে অকলে কেনেকৈ এইখিনি কামটো কৰিব পাৰে য'ত ৰাইজ আছে ৰাইজৰ মতামত লৈ এইখিনি কামটো কৰিব লাগিছিলে আমি বিলিমন কাকলাৰী ইএমও আমি নিন্দা কৰিছো তেখেতে গভৰ্ণমেণ্ট হৈ বুলি নিজৰ অকলে হিটলাৰ শাসন নিচিনা তেখেতে কৰিলে নহ'ব আমাৰ ৰাইজে আছে ৰাইজে ৰজা কৰে যেতিয়া ৰাইজৰ কথা শুনাটো তেখেতে উচিত সেইকাৰণে আমি লাংহিন বাখী ৰাইজে এতিয়াও অনুৰোধ কৰিছো যিখিনি এটা মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰসকলক বঙাই পেলাই যাতে নতুন মেম্বাৰ এটা Lasi Prabjin Pen EM Billy Mohan Khaklaria Phan La Sopen Pasun Serak Nangji Pura Langhina Ratatum Pen Kihang Pedopon La Pen Jongsi Rat Kache Songa Teng Pen Pachun Pon Pe Pulote Ke Bangjelang Arnike La Anso Se Kache Songa Sai Deng Tunang Kok Popusi Kache Songa Ratatum Pen Klardagalam Thepen Pachini Pon চেয়াৰমেন গঠন কৰিছে আমাৰ বিলি মোহন ডাঙৰীয়া দেৱে তেওঁ যদি এথেলিয়ান বাগলাৰী তেতে মানে কি আছে আপোনাৰ মণিপুৰ লেমছত তেখেতে এজন সেক্ৰেটাৰী হিচাপে আছে আৰু এথেলিয়ান বাগলাৰী যিটো চেয়াৰমেন আপুনি তেতে বনাইছে সেইটো অলৰেডি মানে মণিপুৰ লেমছৰ সেক্ৰেটাৰী হয় তেতে আৰু বিডিচিৰ সেক্ৰেটাৰী হয় সেই আৰু এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে টাউন মিউনিচিপালৰ চেয়াৰমেন এইটো কোনে এটা মানুহ যদি এটা পদটো চম্ভালিবলৈ ইমান কষ্ট লাগে ৰাইজৰ কাৰণে ইমান কাম কৰিব লাগে তেতে কেনেকৈ নিজৰ মাথাত কেনেকৈ জাপি লৈছে কোনে এই বিলিমোহন ডাঙৰীয়া দেৱে তেখেতক কিয় তাৰে যোগ্যতা বুলি তাক কেনেকৈ মানে পদবিলাক বা চেয়াৰমেন কেইটাক কি গঠন কৰি আছে বা তেখেতক মানে কি বাছি দি আছে এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ আমাৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টলৈ কিন্তু আমি বিজেপি বেয়া নাপায় আমি বিজেপি বিৰোধী নহয় আমি কোনো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিৰোধী নহয় কোনো বিজেপিৰ বিৰোধী নহয় কোনো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধী নহয় আমি কোনো তুলিৰাম ডাঙৰীয়াৰ দেৱৰ বিৰোধী নহয় এটা বিৰোধী মাত্ৰ সেই আমাৰ ইএম যোনটো নেকি আমাৰ বিলিমোহন কাকলাৰী দেৱ তেখেতে মানে কিনে হিটলাৰ নিচা শাসন কৰিবলৈ বিচাৰি আছে যদি সি যদি নিজকে যদি নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ Inut ke iselong FAO asai ki klema bangpu long biring ti alang han katiki aning ke hang pigajok alang li methanga duty ka bear nilote kai keta han katiki anatsi apor chi pipen han katiki asai si alang li bongatum pen claim rablin bombe la son si claim bom dam bom pen kimisen katiki adim ka vedera jok akimi adim ri bom dam bom si fuloni revenue circle angkang lang biriga thoy long kiram teron arong an palisi sai katiki japhan longri chuhang damlo Lesson si long biring tia phan lang biriga thoi along rong troxy arong arat lapen arong asaratum pen chedon sar pen chiripli ke brapho adang an long biring tia phan longli pek ponlo Lesson si alang litum sai tiki bom bang bom si do bomlo bonta long biring tilake lang biriga thoi along le along ke sai katiki dama phan le ke dam kali chiri suri phoso si along le kacherai ejia phan si kabor ipura BJP along claim bang photum kangbura teron rensing rongpi kangther phangcho sukur sing terang atum adimalong anpali damsi ahemarit freedom etpura longbiring tia hin pen phirangkia thengno long pachini pon social media long deklang uthak 5000 bigha cherai dat singhasan inglong ahabar asapathak
sepetak si ni lamklar PG lamklar bangke social media long mate rada pancot kali lake council authority patalo athema nili council long si kam choklem dun bo asi alang li tumhanda ki pachini ji aphanun pen sinili mane nali tumhanda na chupha asi aprang si bangke nili na che thamgang tum nili tuma background la bangke la nili tum 2015 pen si nili tum organic mate dawai bi pipin na kheti bang tum ching lake dak sub mile sedeng terang arom dang li tum claim bomb lo adi ding ko non an ke nili tum 9 years lo gepen organic akti la puke ne bong lo sonasing inti taputa ne bong lo mong monsing inti puta ne bong lo along di taputa ne bong lo laputa ne bong lo nili tum inti yang silo asi nili background bangela hanlo jen nili tum kheti bang nining doko kheti choklem bangke nili sakuri claim pustab me nili la sakuri matela holiday ahudan ke nili la hai si nuga nili bisi koi opportunity bonta longbiring tia hin pen lam klar kachi pipona tenki nilitum chiri suri phoso se alongli langbirik athoilong cherairi nilitum saikati ki adimbe ki chiri plikebra plibet pusi pachini pon lapen la chiri plikebra phota nili ki thidam bor ikali langbiriga thoi aronga sar lapen aronga rada tumpen chedon sarsi nangki pek lapen langbiriga thoi longkiram teron alongsi chepa ogdun etlo lasi nili longle kache raipo bangke ahokalam kali lapen madu abang phusatami methang sojong penke nilitum ahem nangpi un e pusi ningjepon hoda opportunity la ma thanang kokol hoda ke hanso mepik hanso khiti mepik lapen hoda ke claim ya son dola itum rong so pen chungmai amasi itum hoda pi open itum hoda ke di langbirik farmer producer company pun itum sengcheng kicheng si ken tum pang kepencheng itum lake langbirik FPC puta pume in short athema laso opportunity bang enbek ni athema hoda bang ke ronga sortum adama dorlong le lake bepari tu maybe siga captain nam pola tum koi penjor amasi rong sor phani tum laso awareness mang kilo je non penang para ke laso ham phang dokok lopa laso a company dokok lopa non mang ke jor jolang dan tum choi nitum siga cap itum company pen siga cap long pote nang tum siga cap long itum siga cap nam si inkoi ke jori tum kali athemala company dokok hemala an ke member ang se farmers tum an ke member ko kusi non pio pen itum bang okay bang jongsi ahokpet nilituma hem nang pribek ji polote government atoya tengpen nang ji lapen raikom saikya tumta do nang ji nonke maduta government asayalong kachirablo pavipina tumsi nili hem nang kipri lapen la anchot kalisi sukur sing terangke SGB kalipinsi SGB menpen ke therpura klarda kalam the longbiring tia hinpen pachini pon news report KTV news पिनिया बेरटा के लांसी कांगटोन पन इकलो दो मिथाक में कार्डो